question number 45. एकदम easiest question. Antai hato ka homay kya ubai apuk. Paul. Right. Next. Vector na hamu jo. Atamu vector. Ata Jospin. Question number or 7 number 23. Reading it. Yesu Krista a ubae hang. Judas Iscariot. Right. Next, unity. Question number 25 or story number 25. Yesu Krista langai tuma ozong kha zangshom hamdo ngoi. Jerusalem. Right. Next, grace word. Serial number 37 or question number 37. Reading it. Orfai, Huvang ma missionary journey ma Uvapa. Barnabas. Right. Next, question number or serial number 17. Reading it. Yesu Krista hu angkia ka ho Mary ang ole aman kya ka tami e aka. Angel Gabriel. Right. Ata aka pinga bangani. Is it a group question jo? Is you 10 marks way? Question number 26. Reading it. Yesu Krista ubae bapti. John the Baptist. Right. Next. Question number 40 or serial number 40. Good Friday ma. Yesu lang angkia anpak ma uba hatu apay. Pontius Pilate. Right. Next. Question number 18 or 7 number 18 ni. Reading ni. Mot laima long a to play ubalang. Stephen. Right. Next. Gospel. Serial number 16 or question number 16. Reading it. Paul a uba hamyan angkya. Yes. Answer Benjamin. Benjamin of Hamyanabu. Next. Serial number 6 or question number 6 ni. Yesu Krista kapkya faima. Utam azama Yesu manting le uba alap. Peter. Right. At the individual 5 marks ang pangalan ni. No kan pangungoy. Serial number 36, question number 36. Reading ni. Yesu Krista a ozong kama takleilang. Golgotha. Right. Next, gospel. Reading ni. Question number 30 or serial number 30. Hosan lai sa chong le uba eza. Paul. Right. Next.
Question number 2. Serial number 2. Read in it. Hosan lai ma ubi lai ubi day. Design books. Right. Question number 19. Serial number 19. Paul missionary ang Tarsus ma ule nyakya chit jisu fay ma akong ma. Soul. Right. Read it. Question number 46. Damascus ting katuk makhange tum or basket kama show andule ovapa. Right. Next. Question number 39 or serial number 39. Read in it. Jisu Krista a ozongka chaban ma chong. Read in it. Question number 27 or serial number 27. Judas Square Laima Wangsham ang Uwala. Matthias. Serial number 12 or question number 12. Read it. Peter a Jemot Mokia Jesu Fay Ma Pong Ma. Yakab Ijangkya. Right. At home individual question ada pangbay area ini atha rush over atilla ayo atilla leni question dam e poma pak ayo ni e poma e ayo ma poma dikon pa ya ma dikon pa nang cerla tang ma mong sima ubu song ayo ubu sama. Ready? Ready? Chắc nóc cái được. Nóc cái chắc mấy này. Anh lại rồi nè. Chắc cái lần mà hàng ấy, cái đấy có. Thích rồi nè. Question number 124. Question number 124. Yesu wang shambu a naulisa uba changkyan. Verse 5. I'm reading it. Question number 171. Zachariah to Jim Thai Ongai Chi A engine garben kap to Mong Au Kya Ma. First ma video liuga muncul song yang betul. Zakaria aka ang chithole ngule anni bai dua ada azam ta bata dali ni ada serial number man man jo khushi no bane jo ya
5 second ni 5 second man hong ma home man tik ni man tik ban hai ni tik le ban hai achu tik ni le pass ang achang labai so ke cho aga be ma tik ni le tabu labai so ke cho dale is a pass answer ta hapong hai jo ni aga pe ma ta mai ada nok hai ada pass ang jo cho ma tik la so ke is a ma pass ma 5 mark cho okay group ku jeng okay mau so ke ala singau ni le chu a so ke pass ang sa ka 5 second ang kisam ta mayo ba ready revelation laima otsa uzong hi dong vai tai ko chu jongman ka ma la le ngo ki ko le achwak achin kya a uba mai tham mi atak question number 198 Philadelphia. right Cuti le ya dening le pass ang gay tik le dening la haga so obang ma question ban ba ma answer obang ma question ban ba ma serial number ban ni revelation ma oshuk han pang ngoi kya ma azan ang wang ham bu hiya ha shi bu zong khama afu ang kya serial number 197 right ready Colosia Colosi ha ang kya ting man achem serial number 195 Lordis. pass Laodicea. right yeah atau na unity marks ang kapi mata ko ni 5 marks plus apa gospel Hilimonda Oba Changkya serial number 193 Wansimos. right Wansimos ada onimos dila ni ga ko tu ini le jeman chang ko tu bible mo kame kan chang bole ada anam de le ko ben onimos le nyak lai ni ata is the last Roman Laima Nok Nusa Upade Uba Ang Nyak serial number 188 Abraham. right Ibaing chanai nam upong le English proverb magkuhan nam dahuli ang ban bani practice men make a perfect man chawa ni practice chitay duning chief juman so doctor engineer ni India ma mong Prime Minister Narendra Modi ni chi practice aning le politics ma chi practice ang tale ani chi India palle ining le no ke bai over practice le over azong over hard work ang jan is a khana kadi is a ma achievement atak le hing ho chak palle ma tam ji mi ha ma manchong nga pa atak le ni dale is a result aning le hobby busy le ko to koi is a result aning le habya ti ke jo da ha azong ya ti ke result